Abdullah. Araplardan çay sata turgan magazinniki. Çaydan türleri var eken ha. Bizge qanday çay gerek Kırgızstan'a? Hayyallah bu Halid, hayyallah. Maşallah çaydan. Araplar hurmat tutanlar çayga öte öç. Çayın türünü içettiler. O yeriniz hayırlı kavuş. 45 riyal. 45 riyal qancha? 1000 so'm muqov? 1000 so'm. Piyal, çaynektin türleri. Azer çay, ha, Azerbaycan çayı varken. Azer çay, doğma çay deydi. Madinan çayı varken ha? Biraz şaşkınlık oldu. Senin ne zaman silah şansın? Satırım, satamamız mı? Bulutun içinde Kafam olsun. biraz da salsın. Yok oğlum bu var ya Sri Lanka'dan. Sinek soda gör. Yok bana icaptırı da kalır. Ceylon. Biz bilgen çaylardan. أي تنصح؟ أي تنصح؟ يقولوا شجر مع شاهي الناس دوام شوف الناس شاي كويتي شاي كينيا شاي عراقي شاي أردني شاي فلسطيني شاي أردني شاي عماني شاي يمني وش افضل نوع شاهي؟ افضل نوع كل أفضل نوع عندي أبو طير أبو طير هذا ما تشبع منه أبد أبو طير أبو طير وشاي هذا رمضان من كينيا شاي رمضان من كينيا شاي رهيب جدا جدا Hadi. Hadi abi.